Habitante husi posto Viqueque Vila, husa autoridade município Viqueque organiza negociante sira nebe fan produto local, labela ocupa espaço público tamba dificulta ba ema lawa em bamai. Habitante husi suku Caraubalu, João Fernandes Marçal Ximenes atete negociante sira nebe fan sasan iha trotor leten dificulta ba ema lawa em sira tamba dala nebe lawa enian laus fate negociante sira usa fan sasan no ema lawa fale iha estrada laran. Ba negosiante sira rumah orang sira pan sirnya sasang iha trotoar letene au tuhan yang ini sira po dificulta ba ami sira rumah lau iha halo movimento sang iha trotoar leten cada vez wahira quando ami lau ihane sira panti sasang iha trotoar leton to prejudica mayami atu lau iha trotoar no ami putih sedang ida makam tinggi lau iha dalang to wahira quando ami lau iha dalang ida nemos po prejudica na pati mayami tambah wahira quando kareta sira halo movimentação sira bele sa soke fali ami e ao mesmo tempo sira mos po prejudicação babe movimentação sira demak kalau sirnya viagem pamai ihane ya ne hawari negosiante sira halau sirnia vida negócio ihane ne ia trotoar letene ne hawari sira halau sirnia negócio ne clear ten bani mak hawa karakan sa husuba sira relevante pa atau dari memang relevante pa iha negócio sirnian sepele kari ka aruka ita nia negosiante sira ka ba bele kria fati rumah memang tignu basira atau sira bele ba fang sirnya sasang iha fati memang parte relevante sira o terdari sira perpara basira atau ne wahira quando maka kareta sira halo movimentação la bele prejudica ba iha sirnia Morris. E a fatin hanesa negociante Felicidade de Souza Freitas Actuir, negociante sira decide fan iha trotor leten tamba fatin mercado tuan la suficiente ba negociante sira fan sasan. Bele tumba tamba fatin ibane ansala hamos de fatimos hansa klot liu ne hansa antre hene nak tumba ne lako. Sutiama be ne rame tum hene bane ami hakara hansa balun dit matum balun latun ne am lakwe. Sinya memang emamai dia atau bapak laran dulu mebe hansa maine hansa be ami kule basira dia nebane hamo so tu tia de masira ne hasai hu tu tia labele toba ya laran ta pandit lokrek batoba fali ha umana ami hakara tama fatin nebane ami hare ne fatin ko tu bai nebane ema so so tu mebe fatima be sente klot liu tama ema helai hene ba pure nebane ma fatin klot liu ani hakar ke hansa masira ne ba so hu tu tia ema labele hela bane ami hakara Nekar kini ulu kira samtumba, ne pas be sapio kaderu ba, ne maine, uliane ne am tunti ana ba, tambah hati ne ba mus krotos, poer mus barak los, emang mus balung lapin desai, ne be ita tu ba ne hansa ita barak ida hansa ne mesti ne ba to ne bene balung ba hela ida pang ne be, hansa amne hakaraknya hansa, iha merkado larang ida be merkado ida ne ba ne. Hansa ema sira be hela ihane bani saite hansa sai sira be de famba mes hansa kalang la be hela ihane ba to ba ihane ba hansa halu umma be fa anyane bele ne para ami suka utuang betul balon ne hansa luang ne balon klotnes ami sente la den dia gala Hatamba preocupação ne presidente autoridade município Viqueque Francisco C. Soares ateten kono mercado agora dadão foi em halo reabilitação para mercado Olobai, bahira reabilitação remata se muda negociante sirane ba mercado Olobai. Nebe maka akara kato awat di hande ne ia parte ia di município de Keke ita di wareba assunto mercado nebe maka kita berjang kata neste momento ita foi maka hetano na mananai atau hal reabilitação mercado ida fune tane maka awana india kata ita lozuni ita ne mercado ita ne espaço bel dia kata neste momento ita ocupa ela ita ne negociante ser barak mo ocupa ela estrada nini nebe ida ne tempo barak ita bele yang kata lori hei ita niambe ita ne companhia nebe mo foi mo panane ni haku halo reabilitação maka depois ita muda sira baraba
Nesse momento kita boleh usul yang kata kita kita ya gestão mercado, kita ya gestão mercado, vamos equipa toponomia ne bem maka federal kita estabelece e tempo para kita se halo serviço ida liu yang kata kita ordena sera para liu e espaço público né para belefo espaço para matla na fati kita boleh yang kata kita se prepara na condição parceira. E depois yang kata kita harus alertar na parceira, mas bem, pronto a colaborar.